Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai maijalo hita rigapan sigado pari batta bani panurang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih mai sombakon hurnami bamu Bapa. Bani ganuk diar layak munadok manramotkon. Masarihon parguluhan nami dasku bani panurang sogoton. Ibagas nasiol ipukah kanami perguluhan nami bani panorang sogoton. Urasi hamur apa pikiran nami, asi ibagas torang ni hatamu nama pasingin hanami, makorjaon horja nami saganjang niron. Ibagas goran nak muton Yesus Kristus tuh nami jalan rapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijabe na siya mariano bani panorang sogot niron nabui isesehan nami. Marhiteho ni channel YouTube pon hata ni nebata nagabiri kapan sigano pari bata bani panorang sogoton Kamis tanggal 7 April tahun 2022 ay matar surat bani buku salat Timoteus bintu 2 ayat 5 dasku bani ayat 6 nama katahon senon ay sadado nebata anjahas sadado si holang ni nebata pa koncolma ay ma jolma Kristus Jesus in na memberehkon diri ni gabitobus makop-kop haganup inma sinaksihononkon bani panorang na diar hosi malas tumangdo uhurta ibagas panorang sogoton anggo boy hita puho ibagas malas ngihur jana mitor martonggo hita totu sanggah na martonggo ai hita sedo halani rosuh ni uhurta atape sedo halani rosuh ni dagingta tapi tondu ni nebatado na mangujur hita tondu ni nebatado na dumma manorangi ur apa pikiranta jana hapor sayon tado na dumma manorangi ur apa pikiranta ase martonggo hita bani panorang sogoton. Nah totu ibagas tonggota bani panorang sogoton maningon dohomani isa dari hita betul langkapeni nebata nagabe si pambalosi bani tonggota tapi hita do nagabe si pambalosi bani harosuh ni nebata ase sangga martonggo hita lambin ia jari mahita lambin mangahap mahita ase gabe si pambalosi hita bani nebata. Nah ibagas panorang sogoton bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ase ibagas na martonggo hita lambing takas mahomani iarusi hita jana ihapor sayai uhurta maningon do hapeni martonggo hita marhite goran ni Tuhan Yesus Kristus artini ai Tuhan Yesus Kristus do parhitian ni nebata laho paluahkon hita laho padamehon hita pakon dirini halaniaha halani pakorhon ni dosa namar horja ibagas parguluhanta gabe martinggil do hita jana marmusuh do hita pakon naibata halani ai marhitehon ni Tuhan Yesus Kristus gabe ipadame do hita haganupan jana iberehon do dirini bani hayu parsilam songon sahalak wasit na manjolom tangan ni nebata rosi manjolom tanganta jana ibagas Tuhan Yesus mahita gabe sada pakon nebata ay maase bani panorang sogoton barang ahape na ipindon hita barang ahape na itonggohon hita maningon do ay tene ipadas kita marhitehon ni goran ni Tuhan Yesus Kristus na mararti doai sanggah porsaya hita sanggah tenger uhurta jana sanggah sirsir hita padas kontonggotta marhitehon ni goran ni Tuhan Yesus na mararti doai domma ipondos kita guluh taon ase ibagas pambubahini Tuhan Yesus Kristus ay Tuhan Yesus Kristus do dalan haguluhan apa hasitongan in ay maase sanggah
ipasirsir ne bata dalam haguluhan bata marhitehon ni Tuhan Yesus Kristus. Totu ay mahumani nagabi hasaksianta ibagas parguluhanta si ganu pare. Lang boy lang maningon ibagas Tuhan Yesus dohita. Manggulmit maningon ibagas Tuhan Yesus dohita. Makorjaon horjata si ganu pare jana maningon ibagas goran ni Tuhan Yesus dohita. Laho maparayak surat-surata sa ganjang ni Arion. Ay maase bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sahali nari maningon doha peni lambin tenger uhurta bani pakop-kopon ni Tuhan Yesus Kristus na doma pada meon hita pakon na bata. Jana maningon gabi hasaksian doai ari lopus ari marhitehon ni parguluhanta ase marhitehon ni hasaksian ta ay mahumani lambin takas ipatalar hita hubani haganup duniaon bahasa lang pita au lang pitah am lang pitah halak Kristen tumang nasihol ipaluah na bata ipadame na bata ipasirsir na bata haguluhan si sadoka ni dokan tapi bani haganup halak do ay ma halak na totap sirsir manjalo jana porsaya bani Tuhan Yesus Kristus ay maase haganup halak nasihol mangguluh ibagas haguluhan si sadokah ni dokahni maningon doha peni mangguluh komani ibagas harosuh ni Tuhan Yesus Kristus. Andor matongon sa ganjang niarion barang abe na siyol iparayak kita iberhita matongtong guluhta ase ibagas pambubay ni Tuhan Yesus Kristus. Amen. Martong gumahita. Jinges ni intongon bapa. Haluahon na pinasirsir mo marhiti anakmu nasasadain. Ase jupahan haguluhan hanami. Palado manaron. Anjahamate Tuhan Yesus Kristus. Ase gabi mangguluh kanami. Maluah kumbani gomgoman ni dosa. Jana marhasonangan hanami ibagas ham. Asi sa ganjang ni Arion bapa. Ajari ham hanami marhiti tondo muna mapasingin. Asi barang ahape si pindon nami. Totap ma. Gabi si pambalosi hanami. Jana totap martengir nihur hanami. Marhitehon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami. Amen. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan na batata. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni ne bata bapa. Apa persoran ditunduin na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Horas mo bata ganupan bapay nang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Andohar matongon. Marhitihon ni tingir ni hurta. Na duma ipondos kita hubani Tuhan Yesus Kristus. Martambah-tambah matongon guguh bata, semangat bata, ibagas nalaho makurjahon, horjata si ganupari, ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus. Salam.